Lijep pozdrav drage cure, puno vam hvala što ste i danas sa mnom i što pratite moj kanal. Nedavno sam dobila prijedlog za jednu recenziju. Radi se o Alverde proizvodima, svima nama dobro znanim proizvodima koji se mogu dobiti ekskluzivno u DM-u. Znači, prijedlog je bio da vam pokažem moje top proizvode iz Alverde linije i da vam preporučim proizvode iz bogate Alverde ponude koji nekako meni najviše odgovaraju. Obećala sam učiniti tu recenziju što prije, zato jer i sama obožavam Alverde proizvode i svaki puta kad dođem u Hrvatsku skočim odmah do DM-a. Trenutno nemam baš jako puno proizvoda od Alverde, ali ove koje trenutno imam redovito koristim i jako sam zadovoljna sa njima, pa ću vam ih u ovom videu pokazati i kratko recenzirati. Prije godinu dana otprilike napravila sam jednu veliku detaljnu recenziju Alverde proizvoda, ali na engleskom jeziku i nalazi se na mom drugom kanalu. Link ću vam ostaviti u infoboksu, znam da većina vas zna engleski, tako da ako želite možete pogledati taj video. Sve te proizvode koje sam spomenula sam jednostavno obožavala i stvarno su mi bili odlični. I često ih ponovno znam kupiti, samo što ih trenutno evo nemam pa vam ih ne mogu pokazati u ovom videu. Ali imam nešto novo za pokazati, nešto što nisam pokazala u videu prije godinu dana. Znači, krenimo od ove kremice koja me oduševila. To je Alverde kremica za tijelo, za jako suhu kožu i bit će odlična sada u ovo zimsko vrijeme kada koži treba dodatne njege i hidratacije. Miriši tako fino, ja mislim da sam ju već spomenula u jednom od mojih videa, onako limunasto, to je u biti miris verbene, a znamo svi verbena je sad nekako trendy biljka, ako se to može tako reći. Ako pratite The Vampire Diaries, značite što je verbena. I prije svega sviđa mi se i ova kutijica, baš je lijepo napravljena, baš je onako slatka nekako, ne znam, sviđa mi se sve u vezi ove kreme. U biti to je maslac za tijelo, limitirano izdanje, znači ukoliko vam se sviđa kupite malu zalihu ovih kremica jer vjerojatno će izaći iz ponude. Prije svega mislim da moram zahvaliti DM-u na tako prekrasnoj liniji, znači ta Alverde linija koja se može naći ekskluzivno u DM-u, koja je bazirana na stvarno prirodnim sastojcima, prirodna kozmetika, bez nekih sintetičkih bojila ili konzervansa, nije testirana na životinjama, vegan friendly, znači ne znam, tako odlična kozmetika, stvarno kvalitetna, a po tako pristupačnoj jeftinoj cijeni. Mislim da je to nešto savršeno i stvarno obožavam Alverde. Iz njihove anti-aging linije za sad sam probala samo ovu kremicu za područje oko očiju. I to je u biti serum, vitaminski serum i sadrži goji berry, goji bobice, kako se to kaže, da baš goji bobice. I za kožu iznad 30. godine. Ja baš imam 31 godinu sada, tako da mislim da je ovaj serum idealan za mene. Kupila sam ga ovo ljeto kad sam bila u Hrvatskoj, vrlo je jeftin, stvarno za tako neki serum očekivala bih dati puno više novaca, ali ovaj je jako pristupačan. Sad ne mogu se točno sjetiti cijene, ali znam da je bio vrlo jeftin, 20-30 kuna, možda i manje. Koristim ga svakodnevno, znači prije nego što stavim šminku ujutro, stavim ovaj vitaminski serum, lijepo ga utapkam na područje okolo očiju i zaista savršeno djeluje. Šminka mi puno bolje prijanja, nema nikakvih borica i stvarno sam zadovoljna, ponovno ću ga kupiti definitivno. Na večer koristim jednu drugu kremicu i koristim ulje od jojobe i ulje od argana. Malo kombiniram različite proizvode za tu okoločnu njegu, ali ovu koristim baš svaki dan i stvarno ju volim. Još jedan proizvod koji redovito koristim od Alverde je ovaj losion za samo tamnjenje. Jako fino miriši. Ne znam, meni se posebno sviđa taj miris, nekako sam luda za njim. I to me jako iznenadilo jer inače losioni za samo tamnjenje imaju neki jako čudan miris. Čak i oni koji imaju dobar miris, nakon što ga nanesete na tijelo osjetit ćete onaj čudan miris baš po proizvodu za samo tamnjenje.
Ali ovaj valjda budući da je na prirodnoj bazi, ima baš tako fini miris, mislim da je to miris cvijeta, ali taj miris mene užasno podsjeća na koktu. Ne znam, baš mi je fin. Odlično miriši. I za svaki tip kože je, vrlo je hidratantan. Koristim ga jedan put tjedno kako bi održala taj neki ten koji sam dobila ovo ljeto. Mislim, ten, kao što možete vidjeti, nije da sam baš preplanula, ali moja prirodna boja kože je još svjetlija, znači ovo je ipak zasluga ovog losiona za samo tamnjenje. Kao što sam rekla, koristim ga jednom tjedno, jako se lijepo upije, vrlo brzo u kožu i isto tako je bio vrlo povoljan cijenom. Naravno, prije nego što ga nanesem, napravim cijeli peeling tijela. Volim ovaj proizvod. Što se Alverde kozmetike tiče, prije svega obožavam njihove preparativne proizvode, znači proizvode za njegu lica i tijela, mislim da u tome definitivno vode. A nedavno sam isprobala i nešto od njihove šminke, znači od make-up linije. Ne baš puno toga, iako bih voljela, i u budućnosti ću vjerojatno i kupiti više toga, nego sad trenutno mi baš ne treba toliko puno šminke, imam već i previše toga. Ali eto, ovo ljeto sam otkrila ovaj savršeni gel za obrve. Znači, u biti to je kao maskara, kao što možete vidjeti. S ove strane ima mali češljić, kao za lijepo si urediti, počešljati obrve. A sa druge strane je baš maskara. Ovako to izgleda i obojana je. Inače, maskare za uređivanje obrva su uglavnom prozirne i dugo sam koristila baš prozirne, ali ova je u nekoj svjetloj smeđoj nijansi i baš je savršena za moje obrve. Nijansa je u biti broj 1 blond. Stvarno je odličan proizvod i ovaj ću definitivno ponovno kupiti čim dođem u Hrvatsku. I kupila sam još i ova dva rumenila. Privukle su me ove intenzivne boje, baš su prekrasne. Ne znam da li je to limitirana kolekcija ili ih imaju stalno u ponudi. Uglavnom, ovaj je puder ruž broj 10, Shocking Pink. A ovaj drugi je opet puder ruž broj 20, New Red. Kupila sam ih baš radi toga jer sam tražila neke intenzivne boje rumenila, a nekako ih je na tržištu dosta teško naći. Po mom iskustvu prekrasno izgledaju na obrazima. Naravno, morate ih pažljivo dozirati kada ih nanosite na vaše obraze, ali ukoliko ste vješti, jako će lijepo izgledati i baš će vam dati onako zdravo rumenilo. Bak curke, evo možete primijetiti da malo drugačije izgledam, to je zato jer je u biti drugi dan i snimam neke druge videe. Išla sam editirati, znači materijal koji sam snimila u vezi Alverde kozmetike, znači recenziju, i shvatila sam da imam još neke proizvode koje volim i koje koristim gotovo svakodnevno, uopće vam ih nisam spomenula u videu. Tako da se ispričavam radi toga i sad ću vam ih kratko spomenuti. Znači, radi se o ova dva proizvoda, znači opet radi se o make-up liniji. Ovo je njihov glanc puder u nijansi gold i ovako izgleda, dolazi sa spužvicom, a unutra je zlatni puder. I vrlo su onako sitne šimer čestice. Njih u biti volim koristiti u svakodnevnom make-upu, a nanosim ih ovako. Znači, uzmem si ogledalo i samo ih lagano utapkam u ovo područje ispod očiju. I to nekako daje baš prekrasan sjaj, ali nije tako evidentno. Znači, ne izgledate čudno, ne izgledate da imate šimer po cijelom licu, nego ovisi i malo kako vas uhvati neka svjetlost, kako vas uhvati sunce i onda to tako lijepo reflektira. I zaista jako volim ovo koristiti svaki dan, kao što sam vam rekla, i kupila sam taj puder na nekoj akciji, bio je u DM-u, u onoj košarici kod blagajne gdje imaju neke snižene proizvode, malo sam pročeprkala i našla ovo i odmah kupila jer mi se zaista sviđa. Drugi proizvod je od Alverde, ovaj bronzing fluid, znači to je u biti bronzer, ali u tekućem stanju. I koristim ga
ukoliko imam presvjetlu podlogu. Znači, zna se desiti, rijetko, ali zna se desiti da malo potamnim i da mi puder kojeg inače koristim postane presvijetli i onda ga pomiješam s ovim bronzerom i stvarno rezultat je zadovoljavajući. Ne mogu se sad sjetiti cijene jer već ga dugo imam, a možete ga nanijeti i samo na vaše obraze, znači lijepo ga utrljajte u kožu, isto daće vam baš neki brončani sjaj. Znači, to su još dva proizvoda koje sam vam htjela kratko spomenuti i koje zaista volim koristiti svakodnevno. I mislim da ću uskoro, znači drugi puta kada dođem u Hrvatsku, isprobati nešto iz njihove make-up linije, ali ne znam što, pa preporučite mi vi. Ukoliko ste jako zadovoljni nekim proizvodom od Alverde, napišite mi u komentarima što bih trebala isprobati, znači od njihove preparativne i dekorativne kozmetike, tako da ću si to staviti na listu proizvoda koje želim kupiti i trku DM po te proizvode. Hvala vam puno na preporuci, a nadam se da vam je i ovaj moj video bio koristan. Znam da vam nisam pokazala puno proizvoda, ali ti su proizvodi koje trenutno imam, ali trenutno stvarno jako volim, pa vam ih mogu preporučiti. Kao što sam vam rekla na početku ovog videa, puno vam hvala što me pratite i nemojte zaboraviti, imam i Facebook, Twitter, Formspring i blog, pa me možete i tamo potražiti. Ukoliko imate koji prijedlog ili sugestiju za moj idući video, obavezno mi to javite. Veliki pozdrav iz Italije, velika pusa, čao!